O tafrina é moi típico neste tipo de corpos frutíferos e temos isto, a tafrina mentolum que parasita o ameneiro, ou temos a tafrina de formas que é típica da lepra dos pexejeiros e dos melocotoneros. Este é o batata. A ver, e ese aquí é comestible? Non que pica. Bota leite blanco. Si debe ser o hepáticos. Pasa eso Santander, non? Vamos a ver se está bon. E este que lle pasa aí? Eso pica. Pica. Hostia. É pica. Tricoloma ecuestre é un cogumelo, un tricoloma dos considerados entre os de alta calidad comestible tradicionalmente. Para moitos era o mellor tricoloma comestible. Ademais era bastante doado de identificar, porque era un tricoloma bastante carnoso, todo amarelo, Número 4, que é de Carmen Regal. Ya lle quedar o pico ao presidente, o que? De menos. Vale. Creo que el jurado tiene derecho a hacer lo que nos confiera para la foto.